Assalamu alaikum, урматтуу Нур Спорт KG YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, улак сүйүүчү достор, агалар, инелер жана чет мамлекетте миграцияда жүргөн, Россияда, Америкада, Европада жүргөн мекендеш бир туугандарым. Урматтуу туугандар, биз ушул Чаткал району Сумсар айылынын тургуну болгон Шамшар экөөбүздүн элге берген чоң аламан улагын колубуздан келишинче сиздерге тартууладык. Жана сиздер менен бөлүштүк, достор. Андыктан урматтуу туугандар, биздин ушул мээнеттерибизди баалап, ушул кылып аткан кызматтарыбызды баалап, биздин каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Кээ бир надандар биздин каналыбыздан акылдуу сынып, комментарийден андай кылбасың, мындай кылбасың деп акылдуу сынгандар, сураныч, эгер биздин видеолор жакпаса, башка каналдарды көрө бергиле, биз ага капа болбойбуз. Биздин каналыбызга катталып, башка бир туугандар менен бөлүшүңүздөр. Бул видео акыркы бөлүк болуп эсептелет. Dostlar, жогорку пакка өтө кызып атат. Азыр көрөбүз. Алган эмнеге чыгарат экен. Не пайга коюлган ылдык паккага? $1000. $1000 коюлду, а? $1000 коюлупту, достор, мынакей. Ким чыгарса $1000 алат. Ильяс Балбан Lexus'tu алды. Дагы башка балбандарга байгелер толтура. Арт жакта 07 семерка, жаңы 07лер турат, достор. Дагы алтын кур бар. Көптөгөн байгелер көп. Той мына ушундай болот, достор. Жараткан Кудай баарыбызга ушундай той беришти, насип кылсын. Алдыганы катып аракет кылып атат экен, достор. Бүгүнкү той кандай болуп атат, аке? Аке, бүгүнкү той кандай болуп атат, Байш аке? Ушмуш бүгүнкү той. Машалла. Төгөп атат, чачып атат, манабыз. Өтө сонун той болуп атат, а? Кыргызстандагы биринчи тойлордун бири болуп атат бул дагы. Азыр жыйкиз коюлганда сиз да жыйын ортосунда жүрөт элесиз. Ошондо кандай болду, аке? Ильяс Балбан мен алдырдым ушу менен. Машалла. Жана чыгарган атыңыз, төбөгө чыгарган атыңыз? Аты эмне эле? Хайван аты. Феррари. Оштун аты. Машалла, ишиңизге ийгилик, аке. Тилегиңизден күч күтүбөзүн. Мынакей, достор, биздин ажекебиз бүгүнкү Шамшар экенин тоюна бир дуа кылсынчы. Балбандар аракет кылдылар. Мусулман бир туугандар, ушундай тойлорду ар бир адамга насип кылдын. Бардык мусулман ниет кылат да, бир жакшы нерселерди кылдым депчи. Куbayым Алла берген экен, Алланын берген байлыгын Аллага берип атат. Машалла. Эми ошо ниет кылып берип атканбыз, Алла ниеттерине жеткизсин. Бардык балбандарга Алла күч кубат берсин, элибиз тынч болсун, журтубуз тынч болсун, ушундай тойлор боло берсин иншалла. Дүйнө жүзү тынч болсун, Дүйнө жүзү тынч болсун. Түркиядагы туугандарыбызга да Алла тынчтык берсин. Амин. Алла өз сактасын. Айтаңыз келсин. Майлы, чоң рахмат. Достор, өтө кызып атат той, өтө кызып атат. Мынакей. Көрөрмандар. Дагы автоунаалар бар. Алтын кур бар, достор. Кээде чарчап, озуманда кээде сөз түшүп калып атат. Ал үчүн кечирим сурайм. Ишиңиздерге ийгилик, достор. Ушул видеолорду көрүп, башка бир туугандар менен бөлүшүп, лайк басып, каналыбызга катталып коюңуздар, достор. Ушул кылып аткан
кызматтарыбыз сиздер үчүн достор, сиздер үчүн. Сиздер да бизди сыйлап, биздин каналыбызга каталып башка бир туугандарга бөлүшүңүздөр. Жана достор, тезирээк көбөйшөйлү. Биз көбөйгөн сайын, сиздер бизге кошулган сайын иштерибиз ийгиликтүү болот сөзсүз түрдө. Жана тойлорго кызыгуулар да көбөйөт. Жана Кыргыздын улуттук оюнун дүйнөгө таанытышка себепкер болобуз, чогуу барыбыз. Nur Sport gelecek. Nur Sport gelecek. Qanday bo'lib o'tib? Jiye chiqibcha bir so'ylab qo'yamiz. Aka, bizning Aqsuning Jash palvoni, Baqit palvon, inim. To'y qanday bo'lib o'tadi? Ko'ngildagidek bu sovrinlarda moshni saylab o'tadi aka. Bilengin kuch yetmez, ishingga igilik. Sen de chiqar, sen de tartayli. Süleycim de. Gel Luka. Yok, soğuk aka. Şöyle koş bakayım. Gelin bizim kanalda bir kalıp tilek aytып қалыңыз aka. Toy qanday bo'lib o'tadi? Toy nomer 1 bo'ldi Qirg'izistonda. Maşallah. Eng yaxshi. Ayavay sorunda ayavayla berib o'tadi. Ha, maşallah. O'ta son. Qo'lin qurg'aygan yo'q. Bardigi hozir yaxshi olyapti. O'ta zo'r to'y bo'ldi. Malades. Qayerdan keldingiz aka? Men Jalloatning Suzag'idan keldim. Ha, maşallah. Ömrünüz uzun bo'lsin aka. Ayavay yaxshi bo'lib o'tadi, yaxshi berib o'tadi. Ömrü uzun bo'lsin bu Shamshardinda. Rahmat. Qilgan ishlerini Alloh baraka bersin. Yaşang. El adamı olsun. O'ta son. Bola baqrasi limonda olsun. İki dünya baxtlı olsun. Kırgız'ın kelagin jelbiretken uğul kızlardan buluversin. Ha, rahmat. Siz de ömrünüz uzun bo'lsin aka. Rahmat. Bunu Alabuqa eli öte kıymangerçilikti el eken. Meymandost. Meymandost. Ayavay жақсы ızatlap, sıylap, konoqtap atar. Rahmat bardığına. Sizge de işinizge iyilik aka. Sağadağı Hoş geldiniz bizden Qo'shni rayonimizga. Sağadağı rahmat buna uşol Kırgız'ın uluttuk oyunun bardık dünya burçlarına jetkirip görgöz tartıp jetkirip atasın. Rahmat. Rahmat. Önünüz baxtlı olsun. Rahmat aka. Allah razı olsun. Aytқан dualar kabul болсын dostlar. Жиын дагы деле дымдалып турат. Азыр чыгышын ылдый жактан тартайлы. Assalomu alaykum. Zomat aka. Gel. Vergesiz. Ötkende siz bana $100 böldürgen.
Men ошон болотко айттым эле, аке, болот экен, эмелчи, сурачы аке депчи. Oldu. Bu çıkar $100 taştak Болоттун чакырда чыгарганын көрсөткөн болот, жасалды. Sen eline koyuyor. Ben anladım. Akşam aytında öldü. Жо, мен курултайга делегат болуп шайланган элем. Акимчиликте документ турлап кечигип барып калдым. Ого чейин мени чакырып коюштур да. Камераны бирөөгө берип койдум эле, ол жаш бала барып уялып сурап алыптыр. Ol ben oşu balağını ayttım. Yok erkekge sen yoktum da. Жо. Şu bala deş oldu da. Жо. Болгон мен этапым эле аке. Хоп, рахмат, разы болобуз, Алла разы болсун. Кылган эксаңыз кабыл болсун. Үкөлөрүм мен дүйнөгө таанытам иншалла. Ошондой максат менен келгенмин. Хоп, аке, рахмат. Жалпы жамааттын дуаларын Алла кабыл кылып, бул күнү ахирет күнү бактын атасын. Балдарда өзүндө берешем болсун. Аллах. Kerim. Berekende. Cüven kim tapsa $100 suyuncu var. Erdiyar dedim, hadi aybodan. Erdiyar'da büyük görgen adam çok. Sınıfçı ediyardı köşeler tutkonlarla koklaş koysun. Atanda koklaş. Hazır dakiklerini devletteki faslarını tapşıran İlgizcan. Gel daha can dualı daha bir dualı. İlgiz. Bu federasyon işi kıyın. İntriganın var o şehirde. İntriganın sert bol, ders olun için bolsun. Жақшы, тренировканы кылып, мынау көкбөрдө иштеш үчүн андай жерде отурган агаларың менен жакшы болсоң, сен көкбөрүн түздөп кетесиң деп ойлоймун. Келечекте элдин арасында урмат, сыйың болгон, таза иштеген балдарыңдар болун. Амин, Аллах. Оматың келсин, Илгиз. Азыр документиң бере өзгөрсүңөр. Az бере документиңди. Davul tileyiniz. Şansara kösmeyen, asıl kösün. Buldarın. Kudayım ömrün versin. Eң zaman degende bizge falban kılsın. Elge hizmet kılgan. Жақшы, иманды, insaptуу azamаттардан болsun. Allah razı olsun. Şamşar Asılbek, Federasyasında unutmayın. Allah'ın bergen iyiliğini hurmattasanızlar, Allah sizlerdi hurmattasın. Maşallah, işiңерге ийгилик. Ушулар сатылат экен, мынакей. Азыр эгезинен сурайбыз. Жашы канча тууган? 4 азый. Шамалдуу сайда экен, достор. Телефон номерди айткыла. 79 мен. 779 66 62 82 82 92. 92. Дос, айтсаң, бул сорундарга кандай сорундарга жетишкен улактарда? Майдачыл ар түрлүү. Bugün buna Bazı 20 миң. bazı $20,000 экен, мынакей достор. $20,000 болгонуна караганда бул атта бир иш бар, достор. Иш кылат. Aeroportda çoğun ulak verip bununla formalardı giyip. Uşintip önü öse vergile. Malatsı, cevap attık bizim cemaatin barın adına salam aytılısın inşallah. Barınızda Allah olmak versin. Dostlar, ылдыйкы пакайга ким чыгарып барса, Кудай буйруса $1,100 dedi. Көрөбүз азыр. Ким чыгарып барат экен? Kimge? Amerikanın dolları nasip kılar ekan. Çok görüyoruz. Cin sürüldü mınakey. Haydi balbanga nasip kılar ekan, görüyoruz, çok görüyoruz. $1,200 bile. Bakın dostlar. Dostlar, cin sürüldüm bakayım. Gitti dostlar, gitti ıldıyla. Ha, $1,100 ekan dostlar. Ildıyı pakayga kim jetkirse $1,100 dostlar.
Vay palvan! 10.000 rubl geçti kalayla. Olmadığını verdim kalay. Palvanımçılar! Kufayı kaldım güle güle. Başka barbalasın 1.100 dolar. Kayra Samangal gene bulasın. Jiguli avtomaşina. Aka dostlar, bu iki pakkayga ketip atat 1.100 dollar dostlar. Jogorku pakkayı avtouna Jiguliler jet semyorka. Aka dostlar, çok güzel ötüyoruz. Dostlar, yürüyen top aldı. Bakın dostlar, bu ilk pakkayga qaysi balvan жеткилди экен. Bekmamat balvan окшойт, жогорго карап балванына караганда. Diki, Aytlar ne oldu? Konuştuk efendim. Oldu. Konuşun ki beklemedim mi düşünüyorum? Hey, Sudiye Turağı uçmadı. Diki kim? Kimi sapardı? Bunu atardı. Erkeksin yerbe. Kimi koyma kapandı? Çık bakalım nereye? Ben senin bir başka çakılayın çık. Çık nereye? Adın kim? Adın kim? Kayak palvanı. Alabuka. Жалобат области. Alabuka rayonunun palvanı. Bekmamat palvan. Olmadın versin. O emez. Konum düşür. Suya gel ayıp. Ben dedi bir odam. Konum düşür. O emez. Forma kiysen onda. Bir ele toprak. İki toprak bakımda iki kişiye ayıp. Bir ele toprak. Bekmamat Toprak. Asıda Mingela. Oş oblasti Özgen rayonu Çalpaktaş'tan Hüseyin Ağaydın Çolkar degen atı beni buna bir taşladı. Aka, o stüdyolarga обращайтесь stüdyolarga. Ana öz çeç olat de buna beklemakta beni sıma çeç şu anda. Palvan okula. Jogor gelişi Jiguli avtomaşina. Oldu bitti topla. Cılız Aka. Bunlar ketsin aydan. Cılız Aka özü babanı bir soru dostlar, Bekmamat palvan 1.100 dollarga taşladı. Asker, kana asker. Niye boşaltma. Özü birine yolunlar var. Hançam geliyorsun. Çık. Sudalar boşaltma diye. Asılbek, asker, bana kesin. Gel, yaka yolun.
Doktor. Bunday. Özü ulaq bir ele jolu barıp düştü. 3 palban kere odak verdi. Ne düşündün? Beri çakırgın. Bek Mamat, Baygen Kuluk Bozunuk ha. Kimdin atında? Jolar Palvan'ın atından Calpaktaşlar. Maşallah. $1100 ha? $1100. Kısqa nusqa toyga bir qalo tilaying aytib qo'y. Kısqa nusqa. Toy жақсы oldu aka, şirin болады. Maşallah, iyilik. Ömrüm versinler. Resmi. Atın kim? Hayırdır? Jalabat Oblastı. Aksıray'ından. Kırpızki ayıldan. Marat Palvan. Bu Marat'tan soğan oldu. 500 bin. 500 bin. 500'ünü bugün 500 oldu. $500 sana, $500 Marat'a. Marat kalmadı. $500 sorun seninki kan. O bakımda versin. $500 bekliyor seninki. Ek palvanda yap. Hiçbir şey yok. Çaplanıp gidiler. Başka kadar da $5 $100 oldu. Maşallah. Öte sonun. Ömrüm versin Kemikam. Ya şu balonla vermeyi söz kimge vereyim ben ona. Aynen. Balonun neresi yerinde bu? Çok öyle kazanmış. Öyle şey var. Ben bildim böyle. Bek Mamat Palvan $1100 taşladı. Biroq 2 palvan qarmap qalgan ekan. 2ga bo'ldinglar ha. Bunakay. At kimniki? Calpaktaşlar Jolar Palvan. Jodar Palvan'ın buyruğu ha. Aslı Köstün. Sorundalansın. İskandar atı. Jiguli avtomaşina. İskandar. Üstü altın kur. Bunakay dostlar, asıl aka üstün. İskandar atı bunakay dostlar. İskandar. Alavqa rayonuna kelgan İskandar. İskandarni surab otdinglar bile. Bunakay İskandar. Bunakay. Maşallah. Bunakay dostlar. Ildıqı pakkayga hazır. Bir maçlar kulüçü var eken abi. Hatırlayayım ama. Asılbek sende bir maçlar kulüçü var eken bak. Dostlar, mına bugün öte sonun şirin toy bolup atat. Жаратқанғыдай насип қылған екен. Өте сонун той болду. Азыр ылдыйкы пакка ташталган. Жогорку пакка bir hafta уна жана алтын кур. Kimге насип кылат экен чогуу көрөбүз достор. Dostlar, akırkı sorun, akırkı bayga koyuldu. Bir hafta ona jana bir altın kur dostlar. Saatdağı 5 bolup kaldı. Balvanlar hareketini kılıp atat, kolundan gelişince hareketini kılıp atat. Bunakay.
Dostlar, torpaq çıxdı ucum aka. Joğur paqaga getdim aka dostlar. Kim olib ketdi aka Joğurga? Argen de var. Argen? Bilbeyim. Bayqabay qaldık. Aha. Jip baylıqda 5 metr qılдырып. Ha maşallah amnage. Hazır görüyoruz. Dostlar. Argen öldü. Bu kabul gözüm engele uğurdu. Sudyalar taza aldığı palvan pastan. Veriyoruz. Jalabat oğlu Suzak rayonunun palvanı. Jalabat şahrının mıhtı oyuncusu. Kırgız Kapları Spor Federasyası'nın Luchi Igragu Dostluk komandasının oyuncusu Argen Palvan. Argen batareyka möştüğünde kapı gözüm dersi boğuyor kaldı. Kusura kaldı. Argen çıkar çıkar. Düşoy kolun karman çıkar. Olmadığını versin. Sen de Kırgız'da atıldan köp bosundan. Malades. Atana rahmat sen. Argen Jiguli avtomaşına senin. Asker. Jiguli bergile. Ber. Argen'in ordu var. Bu cama. Uşu jelge kelgende ayıl bol bir nasıl göre. Köpörün içi. Uşu ballar. Dünya yüzünü aylanıp şu Jalavat'tan mı ne deyip durup bileğini kötü bir maşallah de koyakçı şu gidiyoruz. Maşallah maşallah. Argen kan bol bol. Hiç kaçak yapma. Altın kur. Argen çık be. Argen Palvan. Altın kur. Mükemmel tök altın Cana kur. Bir altta uğunağa çıkardım aka dostlar. Jiguli avtomaşina altın kurdu aka. Takla beni. Dastoy nimuna Jalavat'ın turgunu. Bir. Joğur Pakayga. Ilдızы Pakay'dan Joğur Pakayga Argen Palvan çıkardı. Bir Jiguli Can Altın Kur. Ereğişleyen bir tay aldı. Olmadın diyorsun. Altın Kur ana bir paket kez aldı. Böyle hocam. Akdeniz'de. Şamşarcan. Asılbek. Selerdin baldarın aramçı inşallah. Şu bizim Argen'de palvan olsun dostum. Eldin sıymığı olsun. Eldin celegine, Kırgız'ın celegine bir iki kötergen olsun dostum senin uğurlarında. Amin. Allah'a ekber. Altın Kurdu takıla belge. Hakimdeki Asıda Mingela Damirbek havasının Taran degen atı menen bir hafta maşına Altın Kurgamına Jalavat okurumu Argen Palvan saldı bana geldi. Maşallah maşallah. Hak satılat ne çıkayışı olsa. Altın Kurdu belge. Bakay Altın Kur get otat dostlar. Asılbek'e şu balanı sizge ratında yakın balakıl vermeyin mi? Tünü günü çalıp sizin diye solunuzu sırap durağına yakın balakıl vermeyin şu balanı. Çınığı palmanı şu bir söz sülüğü. Bir Altın Kurdu takıla verin. Hadi razı sağ ol. Gel asıl özün doğasına yakın. Asker Özgüstan ve kolça koldap durağız ya. Asılbek bizim en kence ve kulbalası Argen Palvan. Adamlar bıçaklaşma. Yerin çakına kendi olarak ayıpmalar. Amdanın çoğasını çekti. Olmadın versin Argen. Olmadın versin. Argen kelkan bir evin жақсы kamu ayıp geldi. Assalamu alaikum. Kırgızlarım. Ne deyiz? Sizlerge Allah razı olsun. Asılbek'e. Niyetli olmak bir otlamasınız. Şaka.
Palvanlar dualar isteysin. Ар дайым aka, үйіңізде жақсылықтар болсын aka, Шамшар aka. Şu, ешқашан жамандық болмай aka, Қырғызстанға ушундай көп көрүнөт көрүп бере бериңиздер aka. Амин. Şu, келген қонақтар сіздерге Алла разы болсын aka. Шамшар aka, балдарыңыз aka, жаман болсын бізде болсын aka. Қырғыздың керегіне жараған патриот болдырған болсын. Мен деген. Амин. Allahu akbar. Arıya balvan! Arıya senin için yaktan şu al bu последний патрончиктерді. Шамшар çıkma. Urmatlı Jamal, geçen günü bir işte spor meydanı aldığında Cumhuriyet degen Utanışka men üstüne odağı 25 musul koy. Çok doğru. Razı ol. Argen gelesің al. Argen süylep koy. Gel hemen. Argen süylep koy. Süylep koy kam süylep koy. Argen. Ha, maşina bu yakta turat. Жылған жоқ. Gel. Dostlar, mınakey. Kızıl nöl altını veresi atar, mınakey. Baygen kuluk bozun. Bir Juguli, bir altın kor. Kimdin atında? Onun atlı. Ha maşallah. Kim degen? Haram degen atlı. Ha maşallah. Бүгінгі тойға бір қалау тілек айтып қойып Қысқа нұсқа. Бардайым, шындай төлер, көп болсын. Рахмат. Dilеген күштеріңізді көтеріп берді. Солардың бардығы Әсілеге менен Шамшарға болашаққа нәсіп болдың. Қалбандардың білегінен, белінен қуат кетпестен дайыма жүре берсін. Алдырмаға илах амин. Аллаху акбар. Gel Argen. Жақынырақ тұр. Жақын тұр. Бүгін дақшаға, патриот болдырдым. Амин. Дикеген балазына Арген палбан дуа берді мынакей достар. Ушул палбандай палбан болсын, өмірі ұзын болсын. Ұстазы чулақ өтті, Шамшар екен той өте сонун болды. Машалла мынакей. Өте сонун болды достар.